Mila esker etortzeagatik. Jaso ikastolaren izenean plazerra da, hain zuzen ere, 12. hemen egotea, Barainaingo auditorio honetan, gure ikastolako musikalaren estreinaldiaren aurkezpena egiten. Horretarako nirekin daude eta gainera orden horretan hartuko dute hitza, Imanol Janizez nire ezkerrean, Jaso musikaleko zuzendaria, bestetik Javi Arakama, Euskararen Nafarroa Institutuko Euskara Bideko zuzendari kudeatzailea, eta Sagrario Aleman, Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkaria. Eta nola ez, ondoren etorriko dira mahai honetara gure ikasleak, eguneko protagonistak, eta aukera izanen duzuen, nahi dituzuen galdera guztiak egiteko. Horiek dira Iride Royo, Maialen Laguardia, Aritz López eta Naroa Agirre. Eta ni neu, Unai Arellano, Jaso ikastolako zuzendaria. Ikastoletan gure ikasleen profila definitzerako orduan, pertsona helburu dugula esaten dugu askotan, eta galdera erraz bati erantzun nahian ibiltzen gara beti, ez? Eta galdera hori izaten da, gure ikasleak zer nolako pertsonak izatea nahi dugun, gure ikastolan, ibilbide osoan amaierara iristen direnean. Eta galdera horri erantzuteko orduan, ikastolok ezaugarri hauek lehenetsi ditugu. Ikasle kooperatiboak ezin nahi ditugu, autonomoak, adeitsuak, ekintzaileak, sortzaileak, ziurrak, kritikoak, komunikatzaileak, eta azkenik euskaldun konprometituak eta eleanitzak. Eta hori guztia garatzeko adibiderik garbiena, Jaso musikala dugu. Gaur hemen gure ikasleek aurkeztuko diguten itsasazpi musikala, hori baita, gure ikastolako, Jaso ikastolako hezkuntza proiektuaren adierazlerik politena eta onena. Goazen aurtengo proiektua hobeto ezagutzera, eta zuzenean Imanol Janizezen eskutik ezagutuko dugu. Eskerrik asko. Aipatu duen bezala, gure aurtengo 12. musikalak itsasazpi du izena. Itsasazpian eta itsas gainean gertatzen den istorio bat kontatzen baita, eta hain zuzen ere gaia herri txikien despopulazioa edo biztanleria galera dugu hizpide. Proiektu hau ezagutzen duzuenez eta 12. urtean bere oinarrietan ez da aldatzen. Bere oinarri nagusia proiektu pedagogiko bat dela da. Eta proiektu pedagogiko horren baitan ikasleak dira protagonista egiten diren atal eta ekintza guztietan. Decía que el musical se titula Itsasazpi, traducido sería Bajo el mar, y habla de un mundo distópico en el cual la despoblación rural está llegando a su límite. Y vamos a ver una historia relativa a eso. Y quería recalcar que, como en el resto de años, sigue siendo un proyecto pedagógico y la base principal es que los estudiantes son los protagonistas de todo el proceso creativo. Desde que comienza hasta que se suben a las tablas, todo lo que sucede en escena ha sido creado y guiado por ellos y siempre orientado por profesionales. Estrenaldia maiatzaren 10ean izango da, ostiral honetan, hementxe bertan, Barainen auditorioan, eta goizez Jaso ikastolako ikasleentzat eskainiko dugu, 11etan, baita Padezigandako ikasle taldetxo batentzat ere, eta arratsaldez publiko orokorrari irekiko zaio arratsaldeko 7etan. Esan bezala, gai sozial hau ikasleek aukeratu dute, eta itsasazpi izenburua hain zuzen ere, despopulazio egoeran dagoen historiaren barruan dugun herriak 7 izena duelako, eta nolabait sinopsiak esaten duen bezala, gizarteak emigratu behar izan duelako exodo masibo batean Urazpiko kupuletan sortutako hirietara, kutsadura eta gure guk gaur egun sortzen ditugun eta egite ditugun ekintza kaltegarri horien ondorio. Baina guretzako proiektu hau proiektu honek aurten pausu bat gehiago eman du, eta hain zuzen ere, orain arte Iruñeko Gazte Orkestrarekin ibili bagara, aurten gure orkestra propioa sortu dugu, eta orkestra
hori jaso komunitatetik atera da. Guretzako eta ikastola bezala oso garrantzitsua da ikastolan komunitatea egitea. Eta horrexegatik zabaldu dugu, bai, dakizuenez DBH-ko proiektu bat da, eta zabaldu dugu DBH-tik gain, hau da, DBH baino gorago, ikasleoi, irakasle eta guraso familietara orkestran sartzeko aukera. Eta 15 musikarik osatzen dute, baita guraso batek ere zuzentzen du orkestra. Eta ere, ireki dugu, azpiko etapetara, hor utziko dugu dena, zen sorpresak topatuko dituzue, ez dira DBH-koak bakarrik protagonista izanen. Decía que, Itsasazpi viene, lo representaremos el día 10 de mayo, el viernes, a las 7 de la tarde para el público general y a las 11 de la mañana en una función para estudiantes de la Ikastola Jaso, para nuestros compañeros y para estudiantes que vendrán de Paez y Ganda. En este proyecto pedagógico veníamos diciendo que Itsasazpi, el nombre proviene de el pueblo que dentro de esa situación distópica solo nos queda un pueblo, una pequeña Galia, nos queda sobre tierra que se llama Zazpi y todo sucede bajo, o muchas de las cosas suceden bajo el mar, ya que el ser humano ha tenido que ir a vivirse pues, en cúpulas debajo del mar, en esta historia distópica, debido a la contaminación que ya hoy en día estamos creando los seres humanos. Y por otro lado, queríamos recalcar la importancia de que para nosotros en este musical no solamente es la formación de nuestros estudiantes, sino que también queremos hacer comunidad dentro de nuestra Ikastola, hacer la comunidad Jaso, que nosotros llamamos, y de alguna manera hemos abierto la oportunidad de participar a gente que está por encima de la ESO, es decir, exalumnado, familias y también a profesorado que participan como músicos dentro de la orquesta. De hecho, la orquesta está dirigida por Álvaro Díaz, que es padre de la Ikastola. Y, por otro lado, la hemos abierto también a las etapas inferiores a primaria. Veréis que hay una pequeña participación de alumnado y con esto, no desvelaremos más, pero el alumnado de la ESO no serán los únicos protagonistas del proyecto. Como os he dicho, para nosotros lo importante es la parte pedagógica, atal pedagogikoa da garrantzitsuena, eta ikasleak prozesu guztiaren parte izan dira. Anekdota bezala, gaur goizean, nire bulegora etorri dira ikasleak, komunikazio taldeko ikasleak, hori ikusten dituzuenak, prentsa horrekoan prestatzera, zer egin behar zuten galdetzera, ni bueltatu naizenerako bulegora, ez zeuden esprentsa oharrak, dena zegoen hartuta, kamarak prest, dena, etorri dira ni baino lehenago auditorera, eta iritsi naizenerako zegoen dena montatuta. Digo que como anécdota, para que veáis la autonomía que intentamos fomentar en ellos, ellos mismos, casi sin pedir permiso, han venido hoy a mi oficina, me han preguntado, oye, Manol, ¿qué vamos a hacer en la rueda de prensa? Les he contado y me he ido a clase y para cuando he vuelto ya habían cogido todos los materiales necesarios, habían venido aquí, habían montado todo y cuando llego estaba ya todo listo para poder celebrar esta rueda de prensa. Quiero destacar también, nabarmendu nahi dut ere aurten gurekin Fundación Empleak parte hartu duela, unitate didaktikoak garatzen eta ez hori bakarrik gure ikasleak prozesuan formatzen. Fundación Emplea, ezagutuko duzuen bezala, Nafarroako hainbat hiri edo herri txiki desberdinetan ari da lanean enplegua sustatuz, bertako biztanleengan, konkretuki San Martin de Unsen ere ari dira, bereziki, eta horretan ari gara gu ere, haiekin batera, San Martin de Unsen emanaldi txiki bat egiteko asmoarekin, behintzat, bertara ere kultura eramateko helburuarekin. Comentaba que Fundación Emplea ha participado este año con nosotros en el proyecto, por un lado formando a los chicos y a las chicas en todo lo que es la despoblación rural, porque hay muchos aspectos que decidieron la temática pero que se les escapaban y nos han ayudado en el proceso de guión, y por otro lado creando las unidades didácticas que se envían a los centros escolares previos a venir a la función, que para que puedan trabajar esta temática y al finalizarla poder estar más informados, que al final también es nuestro objetivo de esta temática. Por último, quiero comentar que en junio celebraremos un campus también del musical, como ya venimos haciendo los años anteriores. Campus bat eginen dugu, 6 eta 12 urte bitarteko gazteentzat, musikalak dituen ezaugarriak nolabait aste batean konzentratuz. En ese campus
concentraremos las características que tiene este musical, el trabajo de atrezo, de escenografía, el trabajo de canto, de baile, de acrobacia, de multimedia, lo concentraremos todo en una semana para que los niños y niñas de 6 a 12 años puedan venir de cualquier centro escolar a nuestra ikastola a vivir también en primera persona pues lo que nuestros chicos y chicas viven en su día a día en el musical. Bukatzeko eskerrak eman dizkiet batetik Fundación Empleari, beste alde batetik Nafar Gobernuari, Javiri bereziki, gurekin izan duten harreman eta disposizioagatik, eta noski Euskaltzaindiari urtero dagolako gurekin, proiektu honen helburu nagusietako bat da baita ikasleen aisialdia euskaraz egiteko aukera izatea. Agradecer a Fundación Emplea el trabajo que está haciendo con nosotros, agradecer también al Gobierno de Navarra y en especial a Euskara Bidea y a Javier Akama por la disposición que han mostrado para apoyar este proyecto y por supuesto a Euskaltzaindia, que sigue con nosotros año sí y año también, ya que uno de los objetivos principales de este proyecto es fomentar el euskera y que los jóvenes de 12 a 16 años puedan tener ocio de su tiempo libre y lo puedan vivir en euskera y un ocio de calidad y que puedan disfrutar y comunicarse siendo el euskera su lengua vehicular. Cedo la palabra a Javier Akama, Javiri ematen diot hitza, eta eskerrik asko. Bai, nahi bauzu, etorri zu ono Javi, eta arrazago. Ez dugu mugitu behar. Bai, jarri zuek erdian, orain. Konsagrario zuen? Mila esker Imanol. Bai, Imanolek aipatu duen moduan, Nafarroako Gobernuak jaso ikastolak eta Euskara Bideak urtero sinatzen dugun hitzarmenaren bitartez, urte batzuk daramazki musikal honen garapenean eta edapenean laguntzen. Hainbat arrazoi daude ekimen honekin konprometitzeko. Bai, merezi da. Eskerrik asko. Esaten nuen hainbat arrazoi daudela, ekimen honekin konprometitzeko, lehenik eta behin disiplinartekotasuna, badakigulako ikasleek era askotako zereginak ikasten dituztela, eta horiek guztiak beharrezkoak direla ekimen hau aurrera eraman ahal izateko, eta beti talde lanaren bidez, honek dakarren guztiarekin, nik uste dute, Imanolek jarri duen adibide xume eta esanguratsu hori, oso interesgarria dela, ez? Bigarrenik, bere izaera pedagogiko eta hezitzailea, eszenatokiaren gainean askotariko prozesu artistikoen emaitza erakusten baita, besteak beste musika, antzerkia, bideo edizioa, dena egiten dute, ez? Dena ikasten dute, eta hau ere biziki interesgarria da. Jakina, obren izaera soziala ezin dut aipatu gabe utzi. Azken urteotan, ikuskizunez gozatu ahal izan dugu, benetan erakargarriak eta atseginak izateaz gain, gaurkotasun handieneko gaien inguruan, hala nola klima aldaketa, genero berdintasuna, homofobiaren aurkako borroka, gaixotasun batzuen aldarrikapena hor egon da, Alzheimerra, autismoa eta bar luze bat, ez? Nik uste dut balio hauek Nafarroako Gobernuak erabat konpartitzen dituela eta nola ez, babesten jarraituko dugu barkatu. Decía que los valores que se impulsan desde este musical, me voy a dejar unos cuantas de las temáticas principales que se han llevado a cabo en los últimos años, pero valores como igualdad de género, como lucha contra la homofobia, contra el racismo, visibilización de enfermedades especialmente complejas, como el autismo, como el Alzheimer, visibilización de la lucha contra el cambio climático, este año la despopulización, cómo no estar de la mano de estas luchas y cómo no estar apoyándolas desde el Gobierno de Navarra. Eta hori guztia nola ez euskaraz lantzen eta euskaraz eginen da. Gure lingua nabarrorun maitia, Euskal Herriko txoko ezberdinetara eramanez, eta edozein adinetan euskaraz sortzea, pentsatzea, imaginatzea, irudikatzea, lan egitea, hunkitzea, posible dela erakutsiz. Horrekin batera, noski, bere normalizazioan lagunduz. Eskerrik asko zioi guztioi, proiektu ederrau posible egiteagatik, eta emozionatzen eta hausnartzen laguntzeaz gain
euskararen prestigioa eta gure hizkuntzaren inguruko sentsibilizazio soziala ere bultzatzeagatik. Mila esker. Eta orain Sagrario hori emanen diot hitza. Bai, egunon. Maiatza iristian egia esan nik uste dut ja galdezka hasten garela jasoko musikala ere ja hemen izanen dugu. Ja tradizioa bihurtu zaigu ohitura eta egia esan 12. Egiten ari zarete, beraz hainbeste egin onduan ja horrek hartu du gorputza eta nik uste dut jende artean hartu du laolako espektazio bat horren begira egoten dela jende asko. Alde horretatik esan behar dut ohore badela Euskaltzaindiarendako ikastolak beti gonbite hori egitea. Euskaltzaindiari azken batean Euskaltzaindiaren lanetako bat bi sail ditu, Iker eta Jagon, eta Jagoneren barnean bete-betean sartzen da euskara sustatzea, eta hori da nik uste hemen egiten duzuen lanetako bat. Uste dut guziok zordigula jasori besteak beste Iruñerriko haurrak euskalduntzen egiten duen lan hori. Baina euskalduntzen ez da aski haurrak edo gazteak euskalduntzea, baizik eta euskaldun hauek euskaldun hiztun egin nahi ditugu, hau da euskara erabiltzen dutenak egunerokoan. Eta uste dut hau bete-betean sartzen dela proiektu horretan, hau da euskal hiztun horiek maila edo gaitasun hitz egiteko gaitasun handiago ardezaten, erraztasun handiagoz bintza daitezen, eta ohitura ardezaten gazteak euskaraz mintzatzeko. Ezakit gero hitz egin behar dute beraiek, eta haiei galdetu beharko zaie, baina pentsatzen dut lehen aipatu dituzuen, honen bidez lortu nahi dituzuen, beraien nortasuna lantzeaz gain uste dut euskararen arloan ere honek izanen duela pisua, beraiei galdetu beharko zaie gero ja benetan entseguetan euskaraz aritzen diren eta honek balio ote dien ohiturak aldatzen joateko. Zaila baita Iruñan eta edozein tokitan ere euskaraz mintzatzea eskolatik kanpo, hori guziok badakigu osongi. Baina espero dut benetan pauso txiki bat, koska txiki bat egin duzuela aurrera, gaztei begiratzen diet, horiek direlako erantzun behar dutenak, uste dut. Bestetik, nik uste eskolatik kanpo beren gustokoa den jardunaldi batean, edo jarduera batean hobeki esan parte hartzea, atsegina duten horretan, benetan, beraiendako oso lagungarri izanen dela, euskararen balioaz, prestigioaz ohartzeko. Bestetik esan behar dut, uste dut divertituko direla, bestela ez lukete parte hartuko, gustukoa dute, eta ez dakit izenburuan berean, gero esan duzu herri baten, nolabait, itsasotik kanpo lurrean edo lehorrean gelditu zen, baina badu olako jostaketa zentzu bat hartzen dio tituluari berari, izenburuari berari, itsas zazpi gainera zenbakia erabiliz, orduan badu... Ez dago kasualidadez aukeratu. Horregatik badu olako joku polit bat, ez? Benetan erakusten duena hizkuntzak solasteko ere balio duela, jostaketarako ere balio duela, jostatu behar dugula hizkuntzarekin, eta bestetik, beti aipatu beharko genukena da ikuskizun bat egiten dutela. Ikuskizun bat publiko orokorrarentzat eta benetan euskaldunok behar ditugu euskaraz egiten diren ikuskizunak. Orain berriki ikusi dugu pastorala eta egiten ari dira, zaldikokoak egin dutena, orain dator musikala eta nik uste dut horrelako gehiago behar ditugula, bai profesionalek egiten dituzten ikuskizunak eta ekitaldiak, eta baita ere kolektibitatean egiten diren ekitaldiak ere, eta nik uste dut hau horietako badela, sormenetik taularatzeraino dagoen bide luze bat hor, eta hori dena gaztek egiten dutela bereziki, eta
eskerrik asko gazteoi denai, olako ikuskizun bat eskaintzeagatik populazio hori, Iruña herriari. Eta besterik ez, nik aipatu nahiko nuke, ez dakit aipatzen ote duten beraien musikal horretan, baina herri txikiek luze euskararen iraupenean, euskara gordetzean eta euskaraz bizitzeko eman diguten, herri txiki horiek eman diguten indar hori, eta zoritxarrez despopulazio horrek ekarri du baita ere euskararen arnasguneak gutxitzea. Eta erreparatu behar dugu, herriak behar ditugu gauza askorengatik, baina baita euskararen iraupenerako eta euskararen bizi berritzeko horretan ere. Besterik ez, esker mila jasori eta esker mila gazteoi denai lan hori dena egiteagatik. Bueno, orain hitza emango diegu haiei, le demos la palabra a los protagonistas. Si les ayudáis, les preguntáis directamente, será más fácil para ellos. Errazago izango da hientzat, galdetzen baldin badiezue eta beraz. Bueno, kaixo, ni Maialen Laguardia naiz, abeslari eta aktorea, eta nire hirugarren musikala izango da. Kaixo, ni Aritz Lopez naiz, abeslari eta aktorea, eta hau nire bigarren musikala izango da. Kaixo, ni Naroa naiz, nire hirugarren musikala izango da, eta dantzaria naiz, baita komunikazio eta gidoilaritza taldean parte hartzen dut. Haupa, Iride Roio deitzen naiz, hau nire laugarren musikala izango da. Dantzari, aktore, gidoilari, komunikazio taldean nago, eta hori. Galderaren bat duzu. Gazteleraz igual, ¿no? Vale. Hola, soy Maialen Laguardia, es mi tercer musical y soy cantante y actriz. Hola, soy Aritz López, soy cantante y actor y este será mi segundo musical. Hola, soy Naroa. Soy bailarina y también estoy en los grupos de comunicación y guionistas y este va a ser mi tercer musical. Hola, me llamo Iride Royo, estoy en mi cuarto año de musical, empecé el musical siendo parte del grupo de bailarinas, pero con los años también me he metido en los grupos de actores, de comunicación y de guión, de crear el guión del musical y creo que con los años hemos ido avanzando y cogiendo nuevos grupos en los que te ves calificado para meterte y te ayuda todo. Mi pregunta es para ti, Iride. Al principio has dicho que empezaste como bailarina, ¿no? Sí. ¿Y cómo te picó el gusanillo para meterte a actriz? Pues tú al principio estás en el grupo de bailarinas porque crees que es tu grupo adecuado y no te ves capaz. Al principio, cuando estás en el grupo de bailarinas, te piensas que ese es tu sitio y no te ves capaz para hacer ninguna otra cosa ni para estar en ningún otro grupo. Pero luego ves a la gente, ves que te animas, ves que te gustan hacer otro tipo de cosas y dices, ¿por qué no probar? ¿Por qué no hacer el casting? O a veces hasta sin casting y meterte a ese grupo y ver cómo es, las cosas que hacen y al final pues estás súper a gusto. Yo ahora mismo estoy súper a gusto en los 4 grupos en los que estoy y no cambiaría por nada. De hecho, me gustaría haberme metido antes y creo que es una buena oportunidad meterte en más cosas para descubrir nuevos mundos, para descubrir nuevas etapas y compartir con más gente todo lo que puedes llegar a hacer. Creo que el musical te ayuda a empujar a ver nuevas capacidades y no te limita tanto. ¿Cómo estáis viviendo el proceso de crear este musical desde cero, ¿no? Vosotros, esa oportunidad para la autonomía, ¿no? Que se destacaba. Vale. Vale, bueno, pues como los otros musicales empezamos desde la base de
inventarnos una historia y entonces poco a poco vamos decidiendo pues canciones, personajes y así. Y para nosotros es un tiempo de enseñanza porque vamos enseñando, o sea, aprendiendo cosas de distintos ámbitos según de lo que vayamos a hablar, pues por parte de tipos de baile, conociendo a gente, por ejemplo, como el año pasado con el autismo, pues vamos sabiendo más cosas sobre los temas. Eso, Sí. sobre los temas sociales de los que vamos a hablar, y entonces pues vamos poco a poco creando pues bailes, canciones que nos gustan entre todos para poder formar un musical con todos los ámbitos que hemos creado los estudiantes. Bueno, nik ikasi dudana da, hiria eta herria dutela pues, berdintasunak eta ere dute gauza onak eta gauza txarrak. Jende agian ikusten du, agian hiria dela hoberena zeren ditu gauza asko adibidez zentro komerzialak edo adibidez ditu festa onak eta tal, baina nire puntutik ikasi dut biak gauz oso onak eta gauz oso txarrak dituztela eta hori da ikasi dudana gehiazkoa. A ver, pues... Gidoia egiteko prozesua ez da prozesu erraza, askotan elkartzen ginen eta gaia aukeratzean, gaia hori sakontzen, egon ginen informazioa bilatzen, beste ikuspuntu batzuetatik ikusten gaia, eta gaia pixkat garatzen saiatu gara, eta gure ikuspuntutik nola ikusi halko zen edo nola bizibilizatu alginen, pues gai hori egin dugu. Saiatzen gara informazioa bilatzen edo gaia orokortzeko edo gauza espezifiko batzuetan zentratzeko, zen azkenean agian denok daukagu ideia bat herriei buruz edo egoerari buruz, baina azkenean jartzen bazara informazioa bilatzera, konturatzen zara gauzak ez direla ematen duten bezalakoak edo zailtasun gehiago izan dezaketela herriek beraiek bizimoduarekin, hizkuntzarekin eta bar. Eta nik eskatu benezen nola animatuko zen nukete beste ikaslean bat, edo lotxa duena, edo osatzen ez dena, edo zer esan zen nire? Nik uste dut denok dugula lotxa puntu bat, ni gutxienez bai, eta egia da, agian hasieran atzera bota aldizula jende aurrean aktuatzeak edo ezagutzen ez duzun jendeak zu ikusteak, baina azkenean gero elkartzen zara zure egoera berdinean dagoen jendearekin eta denon artean ikasten duzu lotxa galtzen edo naiz eta beldurra eman aurrera jarraitzen, eta hori eramaten dituzu ikasketa ezberdinak eta baita jendearekiko harremanak agian musikalarengatik ez balitz, bistaz bakarrik ikusiko ezagutuko zenituelak. Bai, adibidez hemen kurtso ezberdineko jendea gaude eta ez genuke inoiz pentsatuko hemen elkarrekin egongo ginela musikala egongo ez bazen. Ere egia da lotxa kentzeko lagunekin zaudenean, pues egia da erraza dela zure lotxak kentzeko edo gauzak ere egiteko. Esaten zuen ere musikaleko kide batek zailena dela eszenatokira ateratzera, zen nire ustez bai da eszenatokira atera, eta ja prestatzen zaizu dena, ze badakizu ongi egin behar duzula, egon zara lagunekin, badakizu dena, entxeguetan ere egon zara dena ematen. Orduan lotxa puntu hori uste dut denok daukagula, baina denok, ateretzo ere bai, ez dira asko ateratzen, baina ere bai daukate lotxa puntua hori, baina ez dizu ezertan eraginen esperientzia honetan. Azken finean urte guztian egindako lana, ordu eta erdiko musikal batean jokatzuzu, baina merezi du zeren urte guzti hortan egon zara alik eta alduzun guztia ematen,
zure ingurukoak laguntzen eta beraiek zu ere laguntzen, eta bazkenean naizta lotxa izan, momentuan duzun adrenalinarekin hori ahaztu egiten zaizu eta saiatzen zara esperientziaz disfrutatzen. Pues que al final, como solía decir un amigo nuestro musical, lo más difícil es salir al escenario. Cuando sales ya se te quita todos los nervios, toda la vergüenza, porque sabes que te sabes todo, sabes que has estado todos los ensayos dándolo todo y que nosotros pensamos que también los amigos pueden ayudar mucho porque están ahí apoyándote aunque pase algo y que sabemos todos que cuesta mucho entrar por esa contra de tener vergüenza, pero que es una cosa bastante fácil de quitar y más pues en un proyecto como este con tantas amistades y tanta confianza que ponen en ti. Eso, nosotros animamos a los estudiantes que vayan a llegar a nuestra edad y puedan participar en el musical, que por mucho que tengas ese punto de miedo o vergüenza, luego con los años vas a ir aprendiendo muchas cosas, vas a hacer relaciones con gente que si no fuese por el musical solo conocerías de vista. Por ejemplo, aquí estamos gente de diferentes edades. Diferentes cursos. Eso. Y entonces eso. Luego te haces amigos y en el momento de salir a la escena con toda la adrenalina que llevas y con todo el trabajo que has hecho durante el año, solo piensas en disfrutar y aprovechar el momento para hacer pues lo mejor que puedas. Hablando de la vergüenza también, como estás con amigos y sales al escenario y te llevas bien, entonces ya la vergüenza ya no tiene tanta importancia y lo único que intentas es hacerlo todo lo mejor posible y que te salga lo mejor para estar orgulloso. Joskaren bat aurrera egin duzu, euskararen erabileran gehiago erabiltzen duzu hori esker edo nola ikusten duzu zuen buruan? Nik uste dut baietz. Osea, noski baietz, ze azkenean joaten naiz etxera eta nire gurasoak ez dute euskaraz hitz egiten, eta da, txipaldatu eta ja erderaz eta egun osoan erderaz, baina batzuetan bai, batzuetan ez gehienetan, ateratzen naiz klasetik, joaten ez musikalera euskaraz egitera, eta gero batzuetan geratzen zait txipori eta gurasoei esaten diet euskeraz. Eta gero esan bari eta ibarkatu zakitzer. Eta bai lagundu dit pixka bat nire ahozkotasuna hobe erabiltzeko eta bai, esango nuke baietz. Ze bat arrestatzeko. Bai hori bakoitzak, nire kasuan bai dituala gurasoak euskaldunak eta etxean egiten dut bereikin euskeraz, baina egia da, agian musikalean zauden beste batzuekin, musikalak ematen dizula aukera, edozein arlotan euskeraz aritzeko, izan ere, orain dagoen egoerarekin bestelagian kalera atera, eta orokorren normalena izango zen gazteleraz hitz egitea, da beste momentu bat bezala gu euskeraz aritzeko. Zure lagunekin euskaraz hitz egiteko arlo bat da, eta gure ustez oso ongi dago, eta euskararen alde egiten dugu apostu, eta uste dugu proiektu hau euskaraz egitea oso garrantzitsua dela euskararentzako. Esnatuko nau, oearen ertzetik eguzkia ateratzen, oraindik isiltasuna kantuan da, atzo gauetik. Nola egin, egunak bidearen alboan ez gelditzeko, ez dakit nola egin. Zer egin, irudiek behatzen artean ez dies egiteko.